Bapak kan mau pantun nih. Iya. Dia masih kan pantun. Nabi pantunnya? Meli rujak sentul jangan gula Bali. Mencet. Meli di pekan nambal. Adan tiangi Gusti Ayudian Purnamasari, tiang guru SMP 4 Abian Semak. Wasan tiang kan Purnama nih. Biasanya Purnama itu kan joget. Purnama kan filmnya? Biasa waktu bapak joget putih seksi. Tidak tiang lekat nak Purnama kan pak. Wenten 3 bayi menjejer. Tiang paling kedasar nih pak. Putih jemplang. Pede aja kan nih ngemadan Purnama. Jangan cara panak konyol pak. Jenek nih joget mudah. Gedenya cek kini pak. Bidan tiang SMA pak. Kulit tiangnya selong. Bikin tiang jongor. Kamu kawat gigi pak SMA pak. Timpal-timpal tiang itu nggak yang dia Purnama ton film. Kegiatan akad ya pak. Mungkin masa sertifikasi dia pak. Bidan tiang syuting. Setidaknya keriting tiang hilang ya tiang juga gede nih. Bidan tiang nganggon skincare. Bidan tiang nganggon maskara bedak lu genep. Akad sertifikasi pak. Yang tem 3A jenik gaji pak. Tiang pak nih. Malah nomor 2 hobi nonton film Cina. Nih, yang main film Cina itu pak nih. Cek nih mana-mana ke putih bagus wis. Pasangannya kotak-kotak. Soalnya kelihatan pak, yang tiang balik film Cina nih kan lari dari kenyataan pak. Soalnya kelihatan pak, yang nak Bali, lanang-lanang Bali, perutnya nih kebanyakan tengah kotak-kotak pak. Iya, kan cembung, cekung. Sila dikit cembung. Sana cekung sila. Nih samping Pak Purnama cekung ke perut. Kalau ada yang Intip tiang ini pak. Tiang Tila dikit nalanin operasi. masih napi itu pun. Napi operasi nebios total pokoknya. Ya nak so nebios total itu kan nge-apply. Antara nyata dan tidak nyata. Ngemimik nih tiang itu tuh pesuling ruang operasi muter ya dokter. Dok sebenarnya dok nih tiang nak demen sengaja ada Peter Pan dok. Lalu kunan tiang itu cara niko. Ya ngidang teh ketukar tambah. Ketukar itu. Ternyata kunan tiangnya ada samping tiangnya. Mau sahur kunan tiangnya menggek bejeget. Kalau kenal tiang amat tiang jeget ya lu namanya. Siapa yang lagi bang? Nanti yang ada Peter Pan nih. Tiang senang matan. Tiang diki senang saja salam pelatihan niki. Metepuk aja tiba-tiba lama tiangnya. Halo Dek Sri. Ini saking cemberano jos saja. WA ya. Gek pun kat aja niki. Tiang kali di Medewi yuk. Bisa kita mau berangkat di Medewi. Tiang kali di salon pak. Tiang aja. Habis. Kopi break. Mata buat tiang kayak tipa lama tiang nih. Kalau cek hilang mungkin. Dijaga semudi pak. Dijaga semudi pak. Malu kaca nih es krim bin. Tipa lama. Iya jangan di es krim yang bilang pak. Bila bahas kemarin ya. Sebelum berangkat bikinnya tiba-tiba takon kaki aja yuk ada surat tugas 5 hari di hotel. Nah kakiantan nih ke bu yang pelatihan guru master. Jangan dibalik master. Dan master itu kan wow. Jadi gue musil master magical, master chef wow. Nakat Ricky dia agak bingung. Aku master dia nih, mereka masak, mereka ngeken nih. Cek mas, bukan dikiman materi, masa tiap cek lengah saja nih guru bahasa Bali. Syukur
sukses mah balik bahasa apa ngizinin pelatihan macam tiang tumben tiang barang pelatihan pak man makin gue oke yang nekon boleh amplop usaha puji ke nginep di hotel bintang 4. Nah biasanya guru bahasa Bali hotelnya Batu Karung. Yen, di kerauh aja makan es krim. Mas Maru lebih bahas dari disuruh. Nggih, aturan siapa nih? Kenang bes keras gede, kenang liwat, kenang nak kita pasti yang itu. Yang lihat dalam aku kan. Dikit ya nak katro, pacu tiang. Apalagi dia nak istri, yang anak anak halus CGT, tiang dikejak kewah. Kamar mandi ini termisi iya. Nggih, di kemantan di mana nggih? Terus